jara kisisa IPFT o IPFT na yakari thangnai rok tei se return back ongoi tongo sarasi prabon Telamura East Division Committee IPFT abosini 2009 ni simi IPFT asaipro ni simi no senior ni jara party worker tongnai ro balai ke active te borok no tuino sangkini kaisa divisional executive committee sini jara collective jara active leader tongai rokna tuino kaisa malai mang panda salkolog mang khabar ni division of khajagya ke bono robina sangkini phaisopai mani ke borok ni bisingtei sangkhnaka baskang ni salo ora division committee jara kisisa jara IPFT yakari thangai rok tabok jotono te bisa return back ngi tongbayo te IPFT ni protigo hailena ni bagai balai uddu konglai tongo ora sudu sini Telamura East Division Committee o simiomo hai situation haiya sarati prawon jara kisisa IPFT o IPFT na yakari thangai rok te se return back ngi tongo sarati prawon gabas kango bahaina sini 26 तारिख Oktober Agartala wasini Central Executive Committee ni sarsa sini program tonggo ka o program bahina sang sini collective jara Central Executive Committee tongai ro borno teina sang sini nangko mani kokno sang salainai ye tini wa phaimani hingkang kai borok bai sang sini jara kisisa bo sang jara rok malaya jehetu Durga Puja ba aboni sakango जों जे सिनी 6 मास बा 4 मास नि सकांगा जों प्रोग्राम कतर खालामनानै आबानि परे जों जरा मालाया नि बागै फाइमिया जोंनि डिभिजन विजिट प्रोग्राम याबनो बेस खाइना तिनिबो जेहेतु आनि तिनि प्रोग्राम यांगा सेटअप खाइजा आबानि बागै तिनि सफाइमानि जत तबैनो मालायका जतनो कर्मी र कामनो दंगो ए कर्मी र जतनो एक्टिभ ए बेस कांगा बाहायना डिभिजन कमिटी तेबो स्ट्रंगनाय ए अ डिभिजन IPFT नि पार्टी न राग्र थानेबो लग्र थानेबो तरो थानेबो जथेष्ट तेलामुरा IPFT East Division Committee अंतों बा West Division Committee अंतों बेलाय भूमिका तंगो बर कोनो जागा बो लरिया तंबायो काहमना बर मते बिसिया आये गेट टुगेदर खायै कक सालायनि बागै बिनि अ प्रोग्राम न सेटअप